Allez, on est en direct. Attends, je vais jouer Attends, je voulais jouer la musique battante. Aujourd'hui, on bien. T. Euh, Não tem som? toi, tu ouvi, mamie? Um momento só. Não, o som Okay, da we are música não tá live. saindo. We already live. We are live already. 1 minute. We want to invite people. Okay. Tá bom? Non. Okay, we are live. Let's see if as soon you come, me and Lynn, as soon you come. Don't worry, we'll fix it. It's not you, it's the system. I don't know. I don't know. No, it's fine. No, it's fine. I'm trying to find where's the mistake, but I can't find it. Hello. Gizambote. Quelqu'un déjà est là pour... Oh. Papa Mavungu Corée, merci beaucoup. Français ou portugais, je ne sais pas, mais je dis en Congo. Gizambote. Gizulambote. Toma kwiza walongo kandinga cheto. Vingla tu vingila, atu wale te tala. Evo kitu kita tano, kumi, bositu kuyatike vova. J'espère que vous me comprenez, hein? J'espère que I hope you understand what I said. Mami, did you hear me? Mami, Yes. did you... Okay. No, don't worry. Lina, você entendeu disso? Não. Ok. Tu as compris, Papa Goussi? Pas trop. Pode repetir. O que? Tá repetir. Repete ainda um bocado. Ok, tá bom então. Ngizambote, vamos kuzutala una, atututa vingi la, atwatano atukuzutale wao. Tuzolovo, watu kumi, tumene kwa kumi atukuzutala, ibosu tukaya voka kangizo yetu kwa studio. Est-ce que vous avez compris? Yeah, pouco, yeah. Papa Goussi, ça va? Eh, pardon-moi. Pas de problème, c'est comme ça on apprend, hein? Ouais, il faut. Giza. Hã? Pouco, yeah. Ok. Bom, eu posso tentar. O que eu entendi é que sejam bem-vindos, está a ver? Não é na minha, que não entendo. Mas tô, can you see me?
Donc c'est... Oh, il est là. Attends. La minha iluminação. Allô, Michael? Hello, can you see me? I can't hear you. Your mic is off. Akati micro. Hello, Michael? Michael? Vous avez compris le Gikongo? Non? Pas trop. Oui. Attends, on attend. Un bocado. Ok, Papa Muku, alguém está aqui conosco. Papa será do Pindi. Ok, do Tondale. Muku monangila Tô comendo de contar, né? Você tu... quiser, talvez cara, toma songa talo, kansi, nanda koto yajiga. Ok, je disais ceci, parfois ça ne montre pas le nombre de personnes correctement. On va commencer bientôt. Alors, on attend la musique, hein? Non. Não, não tem som. Não tem som? Non. Não. Oh, attends. Oh là. Je dois répondre là. Nous t'en son. Pas de son. Non. Attends, un instant. Un son? Yeah, tem. Ah, obrigado. On va reprendre la chanson Ngelengele. Ça va le son? Ouais. Ngelengele Mundila Congo, c'est pas le Congo pays, hein, c'est le Royaume Congo. Hein? C'est le Royaume Congo. Ok. Oh, Mami Freon, Mami Seir. Esse é o nosso poema famoso. Basicamente, tem um livro escrito em Kikongo, il y a un livre écrit en Kikongo entièrement. On explique, je crois que ça a à voir avec l'obéissance. Hein? Oh, ok, Mami Kai, un moment. Hello, brother Michael. Ah là. Can you hear me? I can't hear you. Your microphone is off, brother. Try to fix it. I'll bring you back later. Okay? Ah, it's still off. Mami? Yeah. Come with me then. So, Okay, let's just finish the song, then on va continuer. On est en train de... Notre frère aux États-Unis, il veut nous joindre, mais il a des problèmes.
Okay, thank you very much. Don't use paper, please. N'utilisez pas le papier. On va dialoguer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le dialogue. Vamos conversar hoje. É assim que se aprende a língua. Ok. Da vez passada, nós aprendemos... Eu também não tenho papel. Eu também não tenho papel. Um momento, eu vou ter que tirar uma coisa sim, eu estava a dizer, vamos aprender. Quem se lembra da lição passada? Qu'est-ce qu'on a appris la fois passée? Le numéro? Non. Le deux mots. Osinga, c'est la pergunta, la question. Et la réponse? Isinga. Isinga. Isinga, Isinga. Não, vocês agora vão formular as frases. Vous allez construire les phrases, hein? C'est juste, tu me dis le verbe en français, tu te reviens du Congo, et puis tu fais ta phrase, tu formules ta phrase. Diz-me a palavra, o verbo em português, vamos meter na frase e depois continuamos. Mas primeiro, avant de commencer le dialogue, j'ai quelque chose à vous montrer. Soyez un peu patient, c'est le Kikongo. Alors, attends, c'est mieux, on va avec les nombres d'abord. On va continuer avec ça après. From 0 to 10, qui est le courageux pour commencer? Sans regarder? De compter de 0 à 9, 10. Bon, j'y vais alors. Maman, courage. Ina, 0. 0, nothing. Pavala. Ok, pavala en portugais, en Kikongo, pavala, ça veut dire Zero. rien. 0 et rien aussi. Ok, alors, continue un temps. Mono. Mosi. Zole. Tatu. Ya. Tanu. Sambanu. Sambwadi. Nana. Bois. Hey! Temos Makonzo! Mami, Makonzo! Makonzo, c'est comme ça, Papa Goutista. Makonzo, c'est comme ça. Makonzo, c'est comme ça. Tu vois le Makonzo? Ça, c'est... Oui. Ouais, le Makonzo, c'est comme ça. Mami, faz favor, tua vez. Eu vou te ajudar. Pavala. Ok, deixa eu dizer. Pavala. Mosi. Zole. Tatu. Ya. Samboad. Tanu. Kumi. Não, Tanu. Sambanu. Samboadia. Quelqu'un peut aider? Nana. Voix. Kumi. Ok. Papa, qu'est-ce que c'est ça? Pavala. Mosi. Zole. Tatu. Ya.
Tanu, Sambanu, Sambwadia, Nana, Voix, Kumi. Wow, well done. Ok. Well done. Maintenant, on va vers les dizaines. Hein. Agora vamos às dezenas. É só dezenas. 10, 20 até 90. Juste les dizaines. Hein? 10, 20. Quem é a mamãe coragem? Mamãe que pavita, c'est qui? Quem é a mamãe que pavita? Mamãe coragem, tudo comme ça. Ok, qui commence? Ok, papa qui dit ça, allez-y. Ouais. Juste les dizaines. Kumi, Makumole, Makumatatu, Makumaya, Maya, oui. Makumatanu, Matano. Makumasambanu, Masambano. Lusambwadia, Lunana, Luvwa, et Nkama. Kama! Lina! Vamos ainda cumprimentar o papa. Ok, papa Timothée, merci beaucoup. Papa Timothée, je t'en délai. Ok. Lina, mamie? Ok, vamos ajudar então. Kumi. Kumazole. Maku. Eva, até o papa, que precisa ajudar-me. Olha, para tentar memorizar o seguinte. Vamos ainda cumprimentar alguém. Oh, primo Matheus, muito obrigado. Quando que vem ao estúdio? Alguém escreveu mais? Papa Timothée, il est en train de demander le proverbe. On a un livre de proverbes, papa. Merci beaucoup. On va, si tu vas sur notre site, tu vas trouver. On a un livre de proverbes. On a un livre sur le proverbe Kikongo. Qu'est-ce que je disais? Alors, ok, on va aider maman Nengwa Mami et Nengwa Lina. Kumi. Kumazole. Kumiatatu. Non. Estamos a fazer dezenas só. Kumi. Makumole. Makumatatu. Makumatatu. Makumaya. Makumatano. Makumasambano. Makumasambwa. Makumanana. Makumavua. Kama. No? Cuidado. Os Makuntima vão até 60. Entendeu, né? Les Maku vão até 60. 60. Maku, seja que Congo é sambano. Você para no 60. Makuma sambado. Maku vai até 60. Depois 70. Sambuadia. Sambuadia. 80 Lunana. Louvois. Kama. Não? Ok. Tá bom. Tá bom. Vamos avançar. Até o menino falou, tio. Não, eu não me esqueci. Ela está por todo cabo lá. Já está para aí. Já por todo cabo. Ok, tá bom. Não tem cábula. Deixa eu experimentar. Vamos fazer como? É macumole? Vamos começar no cume. Só dezenas, né? 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90%. Mas desde até 60, já vi alguém chamado Makuntima. É só Maku. Yeah. Kumi, depois vai Makumole. Kumi, makumole, Makumatatu. makumatatu, Makumaya. makumaya, Makumatano. makumatano, Makumasambano. makumasambano. Não, Makumasambano. Maku para até 60. Depois, no Sambuaria. Makumasambano. Não, Maku, já não se usa Maku até 60. De 70 temos Lu. 70 Lu Sambuaria. Lusambuadia, Well done. Lunana 80. Lunana, Louvois. Louvois, 90. Kama. Kama, eu sei, né? Ouais, Kama 100. Well done. Ok. É como disse, vou meter um vídeo aqui. Vocês. Vou meter um vídeo. Alguém está tentando entrar, mas it's too late. We are live now, we can't do that. É um vídeo da aldeia. Papa me dit pardon, je dis en français. Donc, la vidéo c'est filmé c'est dans mon village. Hein? Vous m'entendez bien? Ouais. Alors, preste attention. Soyez attentive. Hein? Vai falar em Congo. Às vezes passar aprendemos uma aula. Há 2, 3 palavras que o homem vai dizer, c'est para você repetir. Un moment, I need to share the screen. Where is it? Can you see the screen? Yeah. Let me try to look at this now. Let me just make it simple. I need to jump from here. Okay. Listen to the next person, please. Vous avez vu demain? Vous entendez bien la vidéo? Há uma palavra que vocês perceberam que ele disse? Tutondele, Qu'est-ce que c'est ça? Tutondele. Tu as entendu ça? Ouais. Ah, ok. Quoi que ici, donc, je vais répéter un peu. C'est vite. Tutondele diaka.
vous remercie. Nous vous remercions encore. Diaka, c'est répété. Attentif, attention. Ah, il a dit quelque chose là. Kumboadi. Oh, well done, mamie. Il a dit Kumboaku. Hein? Je vais répéter Kumboaku. Eu entendi Kumboaku. Kumboadi. Fica atento, Kumboaku. Il a dit, Lina, vous entendez, hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Kumboaku. Panzo. Ok. Hein? Et voilà. Oh, alors, c'est mon frère qui est parti au village, hein, papa qui dit ça. Alors, ça, je le connais bien. Moi, j'ai vécu là. Elle s'est mise à vivre là. Elle t'a pensé que mon ben, c'est mon frère, hein. On est semblables, hein. Il pensait que c'était moi. C'est pour ça qu'il dit que, ah, mais toi, ça, c'est ton village, tu es d'ici, hein. D'ailleurs, ton nom, c'est Panzo. On lui dit non. Panzo. On va le corriger. Et Kumbaku, hein? Ton nom c'est, voilà. Je connais ton nom c'est Panzo. Tu as entendu la question? Listen carefully, écoute bien. Il pose la question, hein? On lui dit que non, c'est pas Panzu. Et puis il pose la question. Je sais l'intérêt, c'est non Panzu, mais il pose la pregunta. Je veux que vous répétez la question. Vous savez, je vais répéter la pregunta à quelle phrase pour vous. Listen. Go and get another one. I'm using. Mommy, all right? No. Go away. Mommy, all right? Mommy. All right, we are live, yeah? I want you to repeat. Não tá entendendo bem? Tô escutando muito baixo. Mas está no máximo, né? Do teu lado. Mami, tá ouvindo o vídeo? Não estou ouvindo. Não, a questão que ele perguntou. Ok, vou repetir. Elle fait la pergunta muito rapidamente. Vous entendez bien la vidéo, papa, qui dit ça? Ouais. Attends, je vais répéter, hein? On va finir déjà. Oh, Pandunani. Oh, Pandunani. Ouais, ok. Ok, il dit, Pandu c'est qui? Pandunani. C'est comme si vous me présentez quelqu'un, je dis, ah, Kudusis, ça c'est qui alors? Parce que je pensais que c'est Kudusis. Attends, on va dire bonjour aux gens ici. Oh, mano, Daniel, desculpa, a fórmula não é a fórmula mágica. Eu mando sempre o link, mas do teu lado que há problemas. Bon, c'est Kouluntou, hein? Il est chez vous là en France, à Tours. Hein? Il essaie d'entrer, mais il a le problème. Ok. Il y a un autre fait qui dit que Gagigongo Vanga. Oh, ok. C'est la langue de papa, c'est cool, hein? Ok, la vidéo va finir bientôt.
Ok, d'accord. Ça, c'est le village. On voit encore une autre vidéo, c'est aussi le village. Mais, non, c'est pas le village, c'est vite, hein. C'est vite fait. This thing has over 5 years of development, thousands of drilled beta testers, and one common reaction. That is so weird. Life update. It's 5:31 a.m. It's just getting bright outside, and the pygmies have been up all night drinking, smoking, and dancing around the fire, singing their songs. I feel like I'm dreaming right now. I cannot explain to you what is happening, but I can't make this. Ok, just. Ça, c'est nos frères. Je crois que c'est. Ok, c'est. République centrafricaine, hein? Ok. Ça, c'est en Kikongo, on appelle ça Mabasi. Hein? C'est pas vraiment un village parce que c'est juste 2, 5, 10 huit. Hein? Nous, aldeias, esta não é aldeia, chama-se Mabasi, onde vive, basicamente, mas então vive, né? Estou a ouvir. Aqui vive uma família só. Quando digo uma família só, quer dizer, um avô, bisavô e os seus descendentes. É como se tivesse aqui avô, Kavungu, Kaka, Kunku, pensa aqui, né? Yeah. Com seus filhos, com netos e bisnetos. Eu vivi numa... Sim, eu vivi numa base também. Era assim, toda a gente família. Bon, ici c'est pas vraiment un village, hein, on l'appelle en Mabasi en Kikongo, hein? Ferme, hein? Parce que là c'est juste un arrière-grand-père avec toute la descendance. On a les enfants, petites filles, ensemble. 5, 10, 8. C'est la leçon de Kikongo là. Alors, maintenant on va commencer avec notre dialogue. Agora chegou o momento. Omono isinga kwiza. La question c'était quoi? Omono singa quiz. Omono singa quiz. Ongeye. Ongeye singa quiz. C'est la question et la réponse? Hello. Omono isinga quiz. Mami, ongeye osinga die. Quer me deixar? Ok, não faz mal. Ongeye osinga não é? Hello, se enganou. Não, mas saltou, você saltou. Hello. Mono, se enganou. Lina, ongeye osinga die. Hello, mono, osingadia. Hello, omono, isingadia. La pergunta vai, la question osinga, la réponse isinga. Ongeye osinga leke, c'est difficile. Hello, dormir. Hello, omono isinga leka. Singa leka, well done. Maintenant, mamie, c'est vous qui posez la question.
Dites-moi le verbe en anglais, en français. Je vais traduire en kikongo après. Tu formules ta phrase. Diga-me o verbo, a pergunta que você quer fazer, depois eu traduzo a palavra em kikongo, depois formula a sua frase. Entendeu, Mami? Yeah. Ok. Allez. Allez-y. Can I have a cup of tea? O verbo. Tá me perguntar a O verbo. mim? Ou tá se perguntar assim mesmo? Tá a perguntar a ti. Não. Action. Eu estou a observar a pergunta, mas action. Vai ser a pergunta. Onde o singa não é? Onde o singa não A é? pergunta que você entende? A pergunta que Congo, você... Ok, diga-me qual é a pergunta que você quer fazer em português, mas quer fazer... Vamos usar o singa e a resposta vai ser singa. Décide toi. Papa, tu as compris, tu mets tu formules ta phrase, hein, la question. Ah oui. Le verbe, Onde quel singa verbe? vove. Eldan, hello, omono, isinga vova. Alors, ta question, papa, que c'est ça? Est-ce que tu vas marcher, par exemple? Marcher. Ongeye, c'est bon. Ongeye osinga diake. Ongeye osinga diake. Hello, omono isinga diata. Oh, mono isinga kwenda, allez, voilà. Mamie, c'est bon? Ouais. Ok. La nouvelle licence, j'ai demandé via email. La leçon d'aujourd'hui, j'ai envoyé ici email, hein? Vous l'avez vu? Oui. Ouais. Eu não recebi. Não entendeu? Eu não recebi a lição de hoje. A última lição foi positiva, hein? Hello. Maintenant, c'est négatif. V. Hein? Maintenant, V, c'est non. V est non. Ongeye osinga die V. Mais la réponse, ce n'est pas kisinga yeko. Let's say, ongeye osinga die V. Kisinga diako. Ne répétez pas au mono, hein? Ne pas répéter au mono. Ongeye osinga die V. Kisinga diako. Non. É negativo. Agora é negativo. V. Não fala hello. Não precisa. Não, fala vou. V. É V. Kisinga, hein? Kisinga diako. É que singa diako. Para meter na lição, para meter na... Não é preciso meter no quadro, para meter no quadro, não. Para meter no quadro, né? Ok, então, minuto. Hoje é exame. Hoje é exame, ok. Então, a segunda lição está aqui. Acho que ele vai aparecer bem. Um minuto, vou ter que share screen. I need to share the screen. Vê se é bem lá. Vous voyez bien? Yeah. Okay. Let me just go quickly. Mami, can you read, please? Onge osinga die V osinga dieko. No, kisinga diako. Remember. Oh, kisinga diako. A lição passada foi positivo, né? Yeah. Yes, hello. Negativo, no. V como se fosse não.
Va logo Kisinga. Nous pouvons répéter mais au mono. Just Kisinga Diako. Kisinga Diako. Ok. E esse V aí, não se fala o V, tipo. Essa aqui é simplesmente a ilustração para a fonética, a pronúncia, né? Ok. Porque geralmente o V em Kikongo, muitas vezes é como V de Spanish, tá vendo? Aquele V que é um pouco mudo, tá vendo? Então, para tentar ilustrar a fonética, é a lição. Ele me demanda. Como é difícil. Não fala assim. Estamos a aprender língua alheia, línguas. Se escrever já. Não se escreve assim. Esse é só para. Mesmo quando você vai no dicionário. Vamos fazer um ditado, vamos tirar todo o erro. Não. Esquece double letter. Quando você escreve Kikongo, não é double, tá vendo? É só V. Je disais ceci, V, il y a deux V, disons. V répété, mais on écrit juste V. Ça, c'est juste pour la phonétique, c'est d'illustrer. Parce que V en Kikongo, c'est presque. Parfois, c'est comme le V en espagnol. Até a Mamita lê, tá aí ver as cablas dele no coisa. Ok. Papa, que tu sais ça? Tu peux lire, s'il te plaît? Só procurar a lição, não pode ver. V, Kisinga Diako. Ok, il faut tirer sa page. Je vais éliminer cette page. On va maintenant dialoguer comme ça, c'est facile. Hein? Tá bom entendendo, né? Deixa eu ver o e-mail. Não, é fácil de entender. É só a repetição. Ok, vamos até o fim. Então, on va jusqu'à la fin comme ça. On va répéter sans feuille. Sans page. Ok. Papa, que tu sais ça? Tu peux lire, s'il te plaît? Bongeyo Singa Kosoke. Kisinga Kosokako. Voilà. Donc, négatif, tu ne répètes pas les hormones. Juste Kisinga. C'est bon. Mamie, par favor. Onge Osinga. Osta. Lambe. Lambe. Onge Osinga Lambe. Singa Lambe ko. Non, le bien V Kisinga Lamba ko. V Singa Lamba ko. Well done. Papa, que tu sais ça, s'il te plaît? Ongeyo Singa Nwe. V Kisinga Nwako. Ok. On va éliminer la page là. C'est facile, hein? On va juste répéter la même chose. Il faut tirer à sa page là. On va répéter la même chose. Ok. Vamos à complémenter à man against reverse. Quelqu'un a écrit. Ingeta tuyangalele mu uandinga Kikongo yeto longwa kubalembi aya. Longwa kubalembi ayaki wasivo bazaya. Ok. Oh, tu tondele, papa Teyani. Alors, on doit enseigner aux jeunes qu'ils apprennent notre langue. Vamos enseigner aux jovens para que aprendam a nossa língua. Yeah. Ok. On va répéter positif et puis on va négatif. Mami, diz-me só qual é o verbo, depois eu vou ajudar para você fazer a pergunta. Vamos responder. Positivo. Ongeye Osinga. Mami is frozen. On va revenir. Mami, can you hear me? Ah, yeah, quelque chose ne va pas avec Mami. Ok, c'est ça. Allez-y, s'il te plaît. Tu as compris, hein? Positif, hein? Ouais. Tu peux. Tu l'as bien fait la fois passée. Tu poses la question. Ongeyo Singa Lambe. Hello.
Omono Hello. Isinga Lamba. Isinga Lamba. Non, moi, on est en train de dialoguer. Tu me poses la question, je réponds. Ouais. Poser n'importe quel verbe. Hein. Onge Yosinga Nui. Pardon? Onge Yosinga Nui. Hello. Omono Isinga Nui. Merci. Lina? Diz a pergunta em português. Onde eu singa lambe. Não, não vamos só repetir isso aqui. Lamba, tá bom. Formula uma outra frase, Amin. Dá-se qualquer outra frase. Onde eu singa... Onde eu singa leke. Hello. Omono Isinga leke. Well done. Yeah. Encore une question? Agora vamos négatif. Vamos lá négatif. Hein? Je vais répondre. Moi, je vais faire la question. Onge eu singa tangako. Onge eu singa tanga. Non, no negativo como é? Não. Estás bem. Faz a pergunta. Onge eu singa tangue. Que como tem aquela coisa aí? É língua de introdução. Onge eu singa tangue. V. Que singa tangako. Négatif, la réponse. Elle vient de demander pourquoi. Elle demande est-ce que tu vas lire? J'ai dit non. Pourquoi? Pourquoi alors? Tu veux pas lire? Pourquoi? Ok. Well done. Là où tu parles, Jackie, on sait bien. Attends, on va voir quelqu'un qui a écrit. Papa Claire Bonzouzi, merci beaucoup. Muito obrigado. Oh, il écrit qu'il ne sait pas, il ne parle pas Gikongo, mais tu écris en Gikongo, mais mon Gikongo, mais gauche. Il dit, il aime Gikongo, mais tu écris déjà. Pour de vie, nous sommes studio de Victoire, vamos conversar. Obrigado. Hello, ça veut dire quoi? Papa Johan. Hello, c'est oui en Kikongo. Alors, c'est papa qui dit si ça. Tu réponds alors. Il vous demande. Je réponds bah oui, hello, ça veut dire oui. Ouais, parce que tu lis la question, tu vois la question, hein? Parce qu'il veut savoir hello c'est quoi. Ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Ah, mamie, t'as un problème. Mamie, you're right. Mamie, ton microphone. Ok, tá bom. Ok. Mamie, pode fazer a pergunta? Qual a pergunta? Não, você que decide a pergunta. Tu choisis la question, mais c'est nous, if you don't know the verb, you can tell me the verb these are verb en portugais, je pense que je mettais une phrase, tout à le verbe en Kikongo. Hello? Can you hear mamie? Ok, pourquoi que tu sais ça? Alors, à toi la question. Ah, tu me poses la question, hein? Onge Yosinga Vutuke. Hello. Omono Isinga Vutuka. La même question maintenant, je vais... Non. Toi, je réponds oui, affirmatif. Négatif. Non, toi, répondais positif. Toi, répondais hello, yes. Yeah. Je te redis la même question. La même question maintenant, je vais dire non. Allez-y, s'il vous plaît. Onge Yosinga Vutuke. V. Kisinga Vutukako. Donc, négatif, c'est Kisinga Yekonufi. Kisinga Vutukako Kukuilu. Moi, ne couille le foot, hein? Moi, ne pas te dire, toi. Elle vient de compléter la phrase. Hein. Je veux pas rentrer à Quil. Je ne veux pas rentrer à Quil. C'est notre village. Alors, attends, Lina, toi, présente, par favor.
Diz-me só o verbo. Positivo, né? Onge singa. Onge singa. Diz-me o verbo. Ok. Quela. Marca, tipo casar. Quelle. Tá bom, fala bem, muito bom. Hello, o mono isinga quella. Elle vient de me demander, est-ce que tu vas te marier? Oui, je vais me marier. Agora, faz a mesma pergunta, eu vou responder negativo. La même question, maintenant je vais répondre non. Allez-y. Nina. A mesma pergunta, eu vou responder não. Eu vou responder não. Você faça a mesma pergunta. Onge singa quelle. V, que singa quella ko. Well done. Papa qui dit ça maintenant. Elle vient de dire alors pourquoi? Je suis un mari. Alors, papa qui dit ça. Alors, ta question alors, tu choisis ton verbe, tu choisis ton. Je vais te dire. Ongeye osinga vove. Hello. O mono isinga vova. La même question, maintenant je réponds négatif. Ongeye osinga vove. V. Qui singa vova ko. Maintenant choisissez n'importe quel verbe. Mets à côté le verbe là qu'on a sur le papier, s'il te plaît. Zouyoula, c'est ouvrir, non? Pardon? Zouyoula, c'est ouvrir. Youfula. Tu demandais. Youfula. Non, tu disais en français, pardon, j'ai pas compris. Ouvrir, pardon. Ouvrir Ziboula, ok. Bien joué, allez-y avec la question. Ongeye osinga ziboulé. Ouais, c'est ça. Voilà, ziboulé. Hello. Omono isinga ziboula. Voilà, la même question, maintenant négatif. Ongeye osinga zouboulé. Ziboulé, V. Qui singa ziboula ko. Moi, le négatif, c'est V. Qui singa. Il y a le ko à la fin. On va appeler mamie. Ah, mamie, elle est... Allô, mamie, t'as vu? English, T, all the time. Come on, bien, mamie. Alors, Yes. eu vou te perguntar, je veux te demander, ongeye osinganwe? Hello? No. Entendeu? Hello. Osingane. Você perguntou onde é Osingane? Bebê, yes. Eu disse hello. Omono. Omono Osingane. Omono isinga. Singanwa. Ok, papai do Cissatão. Omono Singanwa. Voilà. Ok. Agora eu vou fazer perguntas. Você responde no negativo. Je vais poser la question, mais maintenant c'est vous me répondez en négatif. Papa Outis, c'est tout ça maintenant. Ongeye osinga vutuke. V. Kisinga vutukako. Well done. Mama Lina, ongeye. Good, Alun, was very good, huh? Elle dit que vraiment, bon élève. Hein? Ah, merci. Faut pas qu'il dise bon élève, hein? Il m'a corrigé. Hein? Alors, maman Lina, ongeye osinga seve. Ongeye osinga seve. Kisinga seva ko. Seve o que é isso?
Seva. C'est quoi le traduit? Kisinga seva. Seva, c'est un. Ah! Rire. Rire. Isso, né? Ok, vou falar pergunta. Ongeia osinga seve, Mamalina. D'accord, là. Ongeia osinga seve. Kisinga seva ko. Ah, deixaste cair uma coisa importante. Ongeia osinga seve. Mami, interessa a pergunta, ongeia osinga seve. Ela deixou cair uma coisa importante. Ongeia osinga seve. Avant de répondre, quelque chose qui manque. Como é que é? Ongeia osinga seve. Well done, V. Continue. Kisinga seva ko. Ki, singa seva ko. Ok. Mais uma outra pergunta. Mami, te camada não tá bem. Ok. Ongeye osinga kwende. À Mamie ou à Lina ou à moi? Allez-y, pas goûter ça. Tu peux répéter le verbe? Kwenda. V. V kisinga kwenda ko. Kwenda c'est aller. Allez. Mama Lina, ongeye osinga kwende. Ve aussi kisinga kwenda ko. Well done. Ok, on va encore, parce que maintenant on est en train de parler déjà. Ok, fazer uma pergunta no tio. Go ahead. Onge osinga ute. Hello. V kisinga. V kisinga uteko. Est-ce que me demande, est-ce que tu vas avoir encore tu vas encore avoir des enfants? Mais c'est bon, hein? Uta, c'est... Attends, on va lire. Sto vite, mais sem control, mais nada. Ok. C'est le frère Marc. Il nous entend, mais je crois qu'il ne voit rien. On va réussir ça. On a 5 minutes maintenant. N'importe quelle question sur la langue du Congo. Et on va faire notre bagage. On va faire les valises. Moi, c'est la conjugaison. Non, comme j'avais dit l'autre fois, la conjugaison, c'est en parlant comme ça, tu vois. On est en train, on a déjà pris beaucoup de verbes, hein? Ouais. Et puis c'est en Kikongo, comme ça c'est bon, c'est comme en anglais. Hein? Si vous utilisez les auxiliaires, ça vous facilite, tu vois. Parce qu'on ne peut pas, on ne doit pas penser en français et puis essayer de traduire en Kikongo. C'est pas la même chose, hein. C'est comme si, quand on est en train de... On a eu le même problème quand on est venu ici. On veut apprendre de l'anglais, mais on pense en français, on veut traduire en français. La meilleure chose, c'est... Tu dois penser en anglais. Parce que c'est dit, on peut pas tout traduire, tu vois. C'est comme ça. Diéto, ça veut dire quoi, diéto? C'est à nous. D'accord. Eto. Dieto. Donc, D, c'est pluriel, ça fait le pluriel. Nous. Ok. Parce que c'est. Dia, mais c'est à moi. Ouais. Dia, mais
À moi, oui. Kiaku, c'est à toi. Diaku, c'est à toi, ouais. Yetu. Oh, Yetu. Kiaku. Agora Yetu. yetu. Yeto, nosso. Ah. La prochaine fois, on va prendre les adjectifs, le pronom, tout ça. Ok. En tout cas, attends, on va dire salut à quelqu'un. C'est ça les débats toujours. Il y a quelqu'un qui dit que elle n'existe pas en Kikongo. Ok. On comprend. Hein? Mais oui, c'est quoi alors on va lui demander, oui, c'est quoi en Kikongo? Alors papa Henri, dites-nous, oui, c'est quoi? Diga-nous si est ou en Kikongo. Ah, ok. Ah, voilà. Papa Johan crie Kiaku, Kiangani, Kiangani. C'est le seul proverbe que je connais en Kikongo. Je ne sais pas comment traduire ça en anglais, en français, mais this is not a proverb, it's a saying. Yeah? Internet, Em francês, em português, o que é teu, do outro é do outro. não, ele está dizendo que é provérbio, mas não é provérbio. Hein? It's just a saying. Nós temos o livro de... parce que le proverbe, au fait, il faut savoir... Quand tu commences à comprendre ou dire citer le proverbe, c'est tu parles déjà du Congo. Hein? Lina, quer ver algum provérbio do Kikongo? Provérbio em Kikongo? Conhece algum provérbio em Kikongo? Só sei. Não conheço. Ok, temos muitos provérbios de Kikongo, temos o livro lá de Kikongo. Próxima vez poderemos citar alguns provérbios. Mwana wele muzandu, no. Mwana, o mwana kakenda kuzandu. Tem provérbio assim. Oh, well done. Longa mwana kwenda kuzandu, kamwana vutuka kuzandu, hein? Kuzandu. Donc, longa mwana kwenda kuzandu. Faut conseiller, disons, c'est ça on a le livre pour traduire, mais c'est toujours difficile à traduire. On va traduire la pensée. Hein? Faut préparer quelqu'un avant que le problème arrive. Donc, littéralement, ça veut dire, on a ça aussi en anglais. Longa mwana kwenda kuzandu. Je vais traduire littéralement. Mais littérairement, ça veut dire autre chose. Longa mwana kwenda kuzandu. Enseigner l'enfant qui va au marché. Kulongi mwana vutuka kuzandu. On peut dire d'autre façon. N'enseignez pas l'enfant qui revient du marché. Hein? Littéralement, c'est comme ça. Mais littéralement, ça veut dire faut préparer la personne avant que le problème arrive. Hein? Ok. Alors, si tu dis à ton enfant aller au marché, il faut lui dire que Lina, vous entendez le français, hein? Bon, quand on dit marché, on pense que le marché, c'est dans le contexte africain. Hein? C'est pas les marchés d'ici, tu vas au shopping, tu connais tout le monde, tu vas au marché, tu passes sur le moulongo de Ngouba, sur le moulongo de Mbisa ou Kauka, c'est le moulongo de... Alors, quand vous envoyez l'enfant, il faut lui dire que tu vas juste le moulongo de Ngouba et acheter ça, revenez. C'est ça le contexte. Parce que si on n'est pas préparé, on va... Ce qui arrive, hein? Tu viens d'Afrique, tu arrives en Europe, on n'est pas préparé, tu vois tout. Hein? C'est bon, tout c'est bon, tu commences à embrasser tout alors. Yeah. Tá bom, né, Lina? Tá cansada? Boa, Luna. Tá bom, ok. Tá bom, né? Ok, vamos ver alguém escrever mais.
Ah, ok. Papa qui dit ça. C'est à vous de lire. Hein. Bonjour, je suis Mukongo. Je vous suis un peu sur votre chaîne, mais je voudrais que vous parliez seulement en Congo, pas en portugais ou en français. Je suis de Damba. Je lis la suite encore aussi. Fumu Tsamba. Ça, c'est beaucoup déjà du Congo. Fumu Samba, donc, il dit que. Bon, tu as compris en français. Vous entendez ce qu'elle dit, hein? Nina. Bon. Yeah. Quand il dit Fumu, ça c'est déjà. On dit en Kikongo Koulouvi, là. Donc, le clan maternel, le clan, tout ça. Mais, on va répondre. Papa Vinga. Papa Vinga. Le problème est qu'il y a ceux qui veulent apprendre le Kikongo, mais ils ne parlent que Lingala. Alors comment les enseigner? Hein, papa? C'est pas comme ça. C'est difficile, hein? Nous, ils sont là, nous, achète. Après, quelqu'un qui Kikongo, elle fait la Lingala, c'est pas l'enseignement comme. Tant qu'il fallait um pouco de Lingala. Porque alguém também já olhou, criticou, falou. Ou vocês estão a aprender o Kikongo, mas estão a falar inglês, aquele tipo assim, aquelas que estávamos a ler, o tio meteu a tradução em inglês. E também, sim, alguém também já falou sobre isso, a dizer que podemos só praticar mais o Kikongo e talvez português, o francês já tem que ser pouco, mas. Ok, tá bom então. Eu falei para ele no início, tá vendo? Porque a língua realmente tem que falar a sua língua. Ok. Quelle est votre pensée, papa, que nous dit ça? Quelle est votre opinion? Quelle est votre opinion? Parce qu'il dit qu'on ne doit pas parler. Oui, bah, on ne peut pas. C'est compliqué, hein? Parce que nous, on ne comprend pas trop encore Kikongo pour l'instant. C'est ça le problème. Mais c'est les langues, c'est comme ça. Tu vas parler, quand tu veux prendre les langues, tu vas parler seulement les langues. Ouais. Mais quand tu parles beaucoup de langues, c'est difficile pour prendre. Bah oui. Mais c'est là les raisons, mais c'est. C'est difficile, hein, parce que il y a des. Ok, lui il vient de dire en portugais que on va apprendre à parler notre langue, mais c'est difficile, hein. Ouais. Tu as vu la vidéo là, si on parlait le Kikongo de cette vidéo, qui va comprendre? Ouais. Tu peux pas. Ok, c'est bon. Alors, merci beaucoup. À la prochaine fois. Ouais. Alors, attention, une dernière question. Lina. Oui. Wenda Gambote. Oh. Toi, t'es disponible. Wenda Gambote. Toi, t'es disponible. Wenda Gambote. Papa, que tu dis. Je te dis Wenda Gambote, pas que tu sais ça. Tu me dis? Salakambote. Ah, ok. Emono, Ewaou, Mugikongo Vovia, Mudiamba, Agovo, et qui fala de Vovico, qui puto de Vovico, Ewaou, et nous vit ça, Luna. Tu as compris ce qu'il dit? Non. Ingeta, qui compte tout Vovam, qui nous sait ça, Pangiama, qui compte. Ok. Samedi prochain. Comment on parle samedi? Ouais, samedi, voilà, samedi. À Kikongo. Sabala, qu'est-ce que Sabala? Lundi, Sabala, c'est la même chose. Kiamosi, lundi, Kiazole. Tu vois que c'est. Tu vous envoyer les papiers, non? Kiamosi, lundi, segunda-feira, Kiazole. Mardi, Kiatatu, Kiaya, Kiatano. C'est Kia est le numéro. Kisabala, Kilumingo. Merci beaucoup. Kisabala, Kikongo Karatuvova. Kikongo Karatuvova. Oui, dis mon nom, Kilusisa.
Kilusisa wa kate visa ko wange mutu zolongo kikonga devo weka visa ku visa ndeka pasi diambuko ndinga uzoyoko. Tu n'avais compris? C'est ça le problème. Comment est-ce qu'on va dire? On va seulement parler du Congo et les gens ne comprennent pas. On fait rien. Mais ok, moi, je comprends tout. Ok, Maman Lina, laisse. Maman Lina, laisse. Ok, prima tese. É difícil ser uma língua de apoio. Si tem razão. Si. Il vient de dire que c'est difficile d'apprendre ces auxiliaires, disons, c'est une langue auxiliaire. Hein? C'est comme ça. Parce que Kikongo, c'est difficile, c'est trop difficile. C'est pas difficile, Kikongo. Et non, sa langue. Alors, non, merci beaucoup. C'est difficile, c'est pas même. Hein? Ok, Kikongo, ok, on va dire au revoir, ça va? Hein? Ok. Merci beaucoup. Non, tu fala em Kikongo, au revoir. Não fala em português, hein? Yo, hein? Allez, Foucault Mbote. Hein? Yo, t'as disponible là-bas, ciao. Yo, hein? Yo, nous sommes à Mbote. Ok, merci. Ok, Kambote, quelqu'un dit Kambote, ok. Ok, au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais.